Instituto Nasional Combate HIV-Sida halo sensibilização no habelar informação HIV-Sida by estudante Sira iha sols bekora nune bele prevenean. Atividade de sensibilização no habelar informação HIV-Sida by estudante sols bekorane halau iha bekora tersane. Presidente Instituto Nasional Combate HIV-Sida Atanásio de Jesus, jornalista Siradehan, objetivo sensibilização atau habelar informação HIV-Sida by estudante sols. Niadehan número HIV-Sida sai também esforço husi Instituto ho Ministério Saúde atau bele detecta número sai causa husi nebe. Caso infecção ba HIV-Sida agora hamutuk rihun ida atau sualu tolu nulu. Masirane maioria hetangona sintomas HIV-Sida. Husi número ne iha ema naing atus rua hitu nulu resinsia mak lakon vida. No sirane be mak drop out quase atus tolu lima nulu resin hat. Iha fatinganesang professora Sols Susana Ribeiro Gracia informa, representante husi Escola Sols agradece ba Instituto Nasional Combate HIV-Sida nebe mak mai fahe informação konaba HIV-Sida. Tamasa virus HIV ela deve fazer se relação sexual hadap keseringan simulasi prevenção testera balon hemos tidak dibes maestrado sira upa ami sebenarnya kayak ini atunune ami dengan status karena kami hitam proses yang lain ya depois ihatan ini kita untuk hati ini kata meto mani barang dalam untuk ini kami ambil hati ini kata saya makita los sebenarnya ambil hati ini sama bebele diet baik masih ambil hati ini atau si formação será essa formação será essa kami bele hati ini kata kami bele hati ini hodi protege kami si moras Natalina Lopez, STL News. Kita haluhan, like, comment, subscribe, e no mosh bele faz tutang.